Shosho bafowethu, this is a boy Mziwas, uMr Fix Abufebe, umavula kuvaliwe, unangi bathubelana, umahambe gogoba kuhle kwentombi yesokeni, uyintombi yamfisa umfana wakhona lena ehlungweni nenkungu, umfule nguphuza, phuza umgeza ntombi nto, umsizi wabesilisa kanye nabesimame asebefetshelwe. Asibhidlisi, siyalungisa, ofebelini abona bathini, bathi siyabhidlisa, wena uthini? Mina ngithi siyafixa. Shoba bafowethu indaba namhlanje ihamba kanje. Ngithola imessage WhatsApp kunobhuti ngathi khona umuntu amaziyo ukuthi amfebele estradini sakhe angazi kwenzakalani but usibhalele istory sakhe. So angifuni ukusichaza kakhulu. Ngithe ngizomfonela so sengiyamfonela manje ngifuna ezele istory sakhe. Siza ukuthi uthini. And ngizomtshela ukuthi ngiyamrecorda leso uzovuma ukuthi ke ngoba nje ngimzwile ukuthi hayi akawubambi umshini ngendlela akhuluma ngakhona lo mjida. Asengitshela ngizomfonela hlo bengisesebhizi so ngoba abanye bathi mangibafonela abafuna ukuthi ngipost into zabo so ngiyaba respect yabo asike sizwe la. Yebo sanibona. Yebo bhuti njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila mfethu. La ukhuluma nomziwa uMr Fix mfethu, ngibonile ungisendele kwenye inamba yami WhatsApp wathi mfowethu unenkinga, angazi inkinga yakho ukuthi ihamba kanjani lapha estradini sakho wathi sister. So lana ngiyarecorda lana kwishow yami so angazi awumind ukuthi ngarecorda yonke conversation. Yebo bhuti siyarecord kodwa ngicela ukuba u-anonymous. Anginankinga mfethu ukuthi ngaba anonymous kimi la ngoba ngifuna abantu bekwazi kodwa usisizoyizwa phela ivoice yakho ukuthi ubani. Awunankinga nalokho? Hayi ivoice bafo ayinankinga, amaphimbo afana kusuke nje kancane. Okay, uthi kwenzakalani awungitshela? Yebo bhuti mina yazi mfethu kuyasho impela ukuthi indaba zabantu ababili azingenwa. Kodwa manje lento isingihlumeza kakhulu emoyeni mfethu, not especially after ngibonile izenzo zikaBafula ukuthi ayikhethele umakoti ekuyena yena athi uyo phila impilo yakhe ingona phakade naye bese ngibone kwenzeka angazi ukuthi ngasho la ukuthi udoti kodwa umhlola mfethu lo ihlazo lento lenzala mfethu. Yini mfethu kwenzakalani? And manje kuba buhlungu ngoba nje ubafo ayengikwazi approacha ngimtshele ngokuthi ingoduso yakhe is doing 1 2 3 no 4 manje oqala into esixabanisa leyo yabo. And then naye ngithi uma ngithi ngiyamlikisa ukuthi hey weba 4 buka mfethu lengoduso yakho mfethu akuyona mfethu akuyena umuntu wathi utshela ukuthi uyena khona 1 2 3 no 4 owenzekayo of which is mase ngiba specific ngako lokho senzodala ingxabano mfethu ugcine mhlambe mfethu sekuwenzakala mfethu nomonakalo futhi ngisho umndeni phela wagcina mfethu usungizonda bathi wena uhlukanise ingane zethu, wena uzihlela kanjani indaba zabantu abawu2. Kodwa ngithi yazini if ikhona alternative awuthi ngithinte umziwa mfethu ngoba ngizawuthi iyona show lena enganginceda ukuthi ngivoice out even though I'm not like being published as ukuthi I'm this specific person, but however just to look out for brothers yabo ukuthi uBafo mfethu usebenza futhi into ezimaningi into emayini leyaseKapa yabo. So manje njengoba vele uBafo bekade intokazi ayilobolile ngoFebruary last year kodwa ngo-2025 February last year. Mziwa, I don't like you Jami, I was part of his step i-out yami mara because njengoba ngimazi ukuthi umuntu onjani umuntu onolaka kanjani and kuwumuntu mhlambe owagcina esengithatha yabo esethi kumina ngizilena kanjani indaba zakhe mhlambe kusasa sebehlukene bese athi wena umuntu owenza ukuthi ngihlukane nengoduso yami bengiright mina ukwazi ngingazi lutho. But however ebuhlungu mfethu ukuthi sihlanganise imindeni ingane ifake emagcekeni ithelwe ngenyongo bese ngakusasa kuvele amahlazo mfethu nje. So mfethu usister mfethu ngiyambona mfethu phela ukhumbula ukuthi siphuma eKaselodwa yimi uBafo uye no sister. So manje mfethu since uBafo esebenza le eKapa emamayinini
into eyenzekayo mfethu la usister mfethu ubhizi mfethu awubhizi usister bhuti wami Uyafeba. usister mfethu usister mfethu uyafeba sibe nje ibe njalo usister mfethu uyafeba Umuntu ofebayo usisi, usister ofebayo. ufeba usister mfethu lo thole umfowethu which is impisi yami ubafolo. I was part of the wedding. I was there. Manje uyesaba ukutshena ubafozi ngendaba ngale ndaba le. Bafo ihlazo phela lezi. Unawo ama-proof ukuthi vele lo uyafeba vele. Bafo ngisho kuyimanje mfethu ngibuya ekhaya washe. That's why ngithumela i-message and sengithumele umlayezo okwesi-3 last week ngingakuthinta azange ubuyela kumina. Yeah. So lathi ngibuya la ekhaya washe mfethu yabo. So ngiyabona ke mfethu situation eyenzakalayo. So I'm glad ukuthi you managed to get back at me. Vele ngisenkundleni yesigameko but I just left yabo ngoba like naye vele she was uncomfortable ukuthi say I'm around. Uyafeba kumanje kade umbona kwi-car wash manje? Bafo ngithi ngibuye ekhaya wash manje mfethu kufike mfethu lamajida la kuthiwa amaharnabela. Yini manje? Bafo Yini amaharnabela? Amaharnabela mfethu yilezi eziphethe imali njalo. Manje mayibona yena lo sisi akethuki. Bafo yenze ngithi mina kuze wasuka mina ekhaya washo ngoba manje ukuthi yazi like naye she's uncomfortable ngathi awuthi ngisuke yenze ngithi kube bafunda abazothi bawuthiwa ayingena right kodwa kuyimanje ngiphuma enkundleni esigameko I feel like ubafo ngamfonela I've got a burning desire to call him but however mfethu siyacabanga ukuthi angifuni kusasa ukukhonjwe mina kuthiwa nangu lona owamosha umshado wengane zethu even though maybe ubafo might appreciate it at the later stage but I don't want to be the one who's breaking the news unto ubafo. Okay, you know what, into engizoyenza ngizokhona ukukusiza. Into engizoyenza ngizoyi-break i-news but okokuqala ngizoqale ngifonele naye lo sisi lo kuqala. Ngizocela unawo ngithi amanamba abo babili. Ngine number kabafo angikwazi phela ukuthi ngibe nayo inamba kalokhoza but awungizamele ka-sisters futhi awungizamele neka-sisters ngizoba nekabafo mase ungizamele neka-sisters mase siyakhona ukuyi-set up lento yakhe ukuthi ngibone ukuthi ngimfonela kanjani ngimlungise kahle usisi and then nobafozi naye ngizombona naye ukuthi uzobe nini ngapha and then ngimfonele naye ngimtshene ngale ndaba eyenziwa lo sisters yabo ngoba but ngizocala ngibambe i-proof qala yonke ngokuphelele mase ngiyamfonela yabongikhuluma naye. Yeah, we have. Like so when bafo ngibona ukuthi wena ke mfethu mina nawe sisebenzisane kodwa remember I want to be anonymous. I don't want to be part of it but I'm just like willing to help a brother out ukuthi like abe aware ukuthi what he got himself into but I don't want to be ukuthi manje kusasa kukhonjwe mina. No ngiyakuzwa and ngiyabonga kakhulu ngalokho okwenzile. Yabona masingabafowethu masingasizana kanjena ngoba abafowethu abaningi bayazi ukuthi abafazi babo bayakhona ukubona ukwazi ukuthi umjida wakhe uthi umfazi wakhe yamfebela. Yabo lento yenziwe utshengisa ubudoda kakhulu mfowethu. Ngiyambongela nje nalo mjida lo nanokuthi uthi mawubona ama video ami edlala etrenda ube naleyo nto ukuthi ukhona ukungithinta mfowethu ngoba uyabona ukuthi mfowethu uthi ubone yomlobolela nini last year February majina mfowethu umjida uspende yonke imali yakhe ngalo cherry uyadliwa ngala wena kuyaqala ukumbona udliwa umuntu oyi1 noma bakhona abanye abamdlayo bafo bengekuthinte if bedla umuntu oyi1 ngithi mina lento le is out of hand mfethu and manje kuze kuthi khona mfethu ngisho ukuthi ingane sokuthi manje yena uma ehamba khona mfethu ngisho mfethu umuntu uneni lapha ya after care ukuthi usisters mfethu aze ahamba washephesha ingane kwi-after care ukuthi ahambe ayoganga mfethu enze yonke lemikhuba bafo mfethu umjida I know for a fact ukuthi ukhiphe 107,000 awuthiyami 107,000 so one thing I know besekuhlangene amalobolo nomshado everything umshado wani womembeso into kanjalo umembeso yena bhuti manje ke into esho ukuthi ukuze wachela ngenyongo mfethu lo muntu manje mfethu khona mfethu ingane laba fo manje into mfethu ebuhlungu yiyo ukuthi konke lokho mfethu kuzaphangi kwethu mfethu ingane nje ezithathu zise kwamakhelwane kufike imoto thizeni imthathe mana nomakhelwane bayayazi lento lena
bayibona phela ngoba mfethu manje mfethu sometimes usuke usabela ukuthi useva impilo yomunye umntwana ngoba once ubafo wafind out la kanjani uyomnquma phela. Hey, yazi hayi mfowethu ngiyabonga kakhulu. Mina ake ngizame ukuthola ungisendela uthola amanamba losisi, ungisendele amanamba kabafo. But-ke nami ngizomshaya ama-tricks ami usisi, ngibone ukuthi wenzani, and then mayevuma yonke into, after that sengizobe sengithinta nobafo futhi esayidini. Kodwa nje nginama-tricks ami engiwasebenzisayo. And then enye into le ndaba le ngizoyipublisha ukuze abanye abafowethu bezokhona ukwazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa ngizoyidlala mase ngikhulumile nabo bobabili esayidini, yabona? Raise awareness. Raise awareness, yes. Siphila enkathini ezenzima bhuti omdala mani, asirayizeni i-awareness and ukuthi thina mase samajida nathi phela sibhekelana yabo ukuthi ubafo angaweli emgodini ube umbukile ube ubone ukuthi kwenzekala ini nani. So le show yakho mfethu ngicabanga ukuthi iyona mfethu right ukuthi sikwazi ukuthi sibhodle, not in terms of mamela one would say ukuthi uyaphapha ungenaphi endaweni zakho. But however, if it happens to someone who is close to you, now and what if it happens to one of your siblings? Will you still keep quiet and not raise awareness? Even though you know what it is about Tabanisa, but however, who are you fooling between the two? Meaning, if I'm quiet, I'm respecting and protecting Usisi no Kanga. However, I am betraying my own brother and which do you understand? So into yenzayo mfowethu ngiyabonga kakhulu. Yeah. So abanye bethu like maybe like you can see hayi anonymous uyaphapha, anonymous ungena indaba angayengeni, but at some point but yasho mfethu ukuthi umuntu ngabantu, and if we live in this society for this society outside when outside ayangeza ngiyena mfethu ubhazisela ngithanda. And then now it's one thing that now I would expect from you ukuthi ungangiyeki mfethu uma mina ngibhazisela, because mina really bro I appreciate you ukuthi approach in the right manner, umbeke stars ukuthi kusele njami ngibona intombi yakho indoda so akwenza mfethu ufakele ibuko le ndaba yabo so ngiye-proof nakhona. But-ke at this point ngoba manje mfethu sekuze ngolotsholwana kwalokhuza kwashadwana isinzima kakhulu mfethu, isingaphezu kwamandla ami. Hence ngithinte i-show yakho bhutami ukuthi maybe wena you can help me ukuthi ngi-convey into i-awareness to ubafo, but even though angacabi ukuthi mina yabo. Hayi mfowethu ngiyabonga kakhulu ngalento oqeda kisho, ngizokuyenza leyo nto and ngizoku-update nawe nje ngicela ukuthi ungi-WhatsApp ngisendele yonke information le ngiyicelile, inamba kasisi nenamba kabhuti, and then mina-ke ngizobe sengisebenzisa-ke isipiliyoni sami sokuthi ngikhona ukukhuluma nabo, ngikhona ukuthi ngithole lonke iqiniso. Kodwa lokho kwenzile nabalalele nje la sizoyidlala kubo, ngiyabacela ukuthi mawazi ukuthi umuntu wakho ukuthi ufebele umuntu wakhe, khawuza kumina ngibasize ngoba phela inzima lento leyo. Lo muntu esipenda imali engakanani, and lo muntu nesibindi sokuthi uzofoba phambi kwakho ukhona ekwazi ukuthi umngani wakho. Lo muntu phela ufana nokuthi umbulele ephila lo muntu. Ngiyabonga kakhulu mfowethu, ngizobe sengikuthinta-ke ngayo yonke indlela mayelana yonke imininingwane uma songisendela amanamba ne. Kulungile mfethu, ngizoku-WhatsApp-a-ke manje, ngizoqala ngiyeze nje akaba